Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru agezweho muri kano kanya. Munyemerere twongere tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda ku bikomeje kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere rero n'ubundi tuyarebera hamwe muri kano kanya. Umutwe wa 23 wongeye kwamaganira kure ibitero bikomeje kugabwa mu bice bagenzura, aho ibitero byongeye kugagara mu gace ka Munzenze by'indege zitagira abapilote zizwi nk'amadrone byongeye kwibasira abaturage nk'uko amakuru tugera bivuga. Ariko kandi ibi bitero bikomeje kugaragara mu gihe umutwe wa M23 unashimangira yuko urimo kugerageza kubahiriza ibikubiye cyangwa se amahame by'umwihariko yaje kwemezwa agendanye no gutanga agahenge ku kibuga cy'intambara. Ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo rwo rukomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko gahunda ari zigendanye no kurebera hamwe rero uburyo n'ubundi intambara ishobora by'umwihariko kuba yakomeza kugira ngo bisubize ibice byose bamaze kugenda bamburwa. Ndaza kukubwira yuko kandi kugeza amagingo aya ngaya Katanga rero ishyamba atari ryero hagati ya societe civile ndetse na guverineri cyangwa se buramatari w'iyo ntara nkuko amakuru tugeraho abivuga. Ndakubwira yuko kandi Brigadier General Gasana yagizwe umupilote wa President bazanahabwa n'izindi nshingano. Mu Burundi ho uwahoze ayoboye ishyaka ari ku butegetsi cyangwa se umugambwe uri ku butegetsi Nyiriteka Reverend Kuriyo uri no mu banarwanye iri shyaka ritarafata ubutegetsi nkuko bigaragara, yongeye kugirirwa icyizere ndetse biza no gutuma abo umuntu wa mbere uyoboye CNDD-FDD iri shyaka riri ku butegetsi guhera muri 2005 wongeye kurisubirira cyangwa se wongeye kuriyobora nkuko amakuru akomeje kugera tugera bivuga. Mbifurije kugubwa neza mwese, mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira impagarike n'umugingo kuri mwebwe mwese mukoje kudukurikira. Kanda subscribe niba ruga mbere ugeze hano kugira ngo uwambere mazajye wadukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba uri ngaha mu Burundi reka ndagusuhuze kandi mwifurize kumererwa neza cyane. Niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi n'abandi mudukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mbifurije kugubwa neza ndetse mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho. Umutwe wa 23 wongeye kwamaganira kure ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, cyane cyane ibikorwa bigendanye n'ibitero by'indege bikomeje kwibasira ibice bagenzura. Nyuma yuko umutwe wa 23 uvuye mu mujyi wa Uvira, birasa naho ibindi bitero biremereye cyane byongeye kwisuka mu bice bagenzura, ibikomeje gutuma rero benshi bavuga yuko izi mpamvu zishobora gutuma rero imirwano ishobora kongera gusubukurwa nkuko bigaragara. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa 23 rirashinze ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwibasira abaturage b'abasivile ndetse no gukomeza kudaha agaciro ubuzima bw'ikiremwa muntu. Icyakora ku rundi ruhande leta ya Kongo yivuga yuko ishaka kwirukana uyu mutwe wa M23 hasi hejuru. Mu butumwa rero yanyujije kuri X by'umwihariko ku cyumweru, umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yongeye gutanga abagabo rero ku muryango mpuzamahanga. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje by'umwihariko ubudahwema gukurikiza politike y'urugomo, ubuhumyi rukorerwa rero abaturage b'abasivile, gusenya imitungo yabo mu gihe umuryango mpuzamahanga ucecetse. Yakomeje agira ati kuri uyu wa gatandatu tariki 24 Mutarama 2026 nyuma saa 6 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cy'indege zitagira abapilote muri santere ya Minzenze, bituma abaturage benshi b'inzira karengane bapfa. Mu guhangana kandi n'ibi byaha, ihuriro rya M23 rivuga ko ritangaho rero abagabo, umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ku gukomeza kurenga nkana rero kwihagarikwa ry'imirwano kwa Kinshasa ndetse no kutubahiriza ubuzima bw'abantu nkuko bigaragara bw'abantu ndetse n'amategeko mpuzamahanga agenga cyangwa se anarengera ikiremwa muntu nkuko bigaragara. Ibi bitero kandi by'indege bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice byongeye gutuma rero benshi mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo babona yuko leta ya Kongo igishyize imbere gahunda z'imirwano ndetse no kugerageza guhangana n'uyu mutwe. Ibigendanye n'amagambo aherutse gutangazwa na President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wavuze yuko by'umwihariko bazakomeza kurwana paka hasi hejuru. Ibi ni bimwe mu byatangarijwe by'umwihariko ubwo yarari by'umwihariko ubwo
baherezaga ubutumwa bwana Jean Jacques Plus, umwe rero mu bategetsi bayobora intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi kandi bikomeje kuba mu gihe leta ya Kongo yo inakomeje by'umwihariko gukusanya ndetse no kongera imbaraga za gisirikare nk'uko bigaragara, aho byamaze kwemezwa neza yuko muri Kivu y'Amajyepfo abacanshuro bongeye kugaragara ari benshi, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abazarindo n'ingabo z'abarundi bakaba bakomeje kwiyongera ndetse no kugaragara muri ibi bice nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya. Mu ntara ya Haut-Katanga ho by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imiryango myinshi rero itagamiye kuri leta iramagana ubuyobozi bwa guverineri w'agateganyo Martin Kazembe Shura, bashinza ko rero by'umwihariko bwashyize imbere amacenga ya politike kuruta iby'intara ishyira imbere. Mu gihe rero mu ntara ibikorwa bisa nk'aho rero byahagaze, aho kubaka byahagaritswe, imishinga y'iterambere irahagarikwa ndetse n'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Biravugwa ko guverineri w'agateganyo yagiye i Kinshasa muri iki cyumweru tariki 25 Mutarama 2026 aherekejwe na Aloise Mujenga. Bivugwa ko rero by'umwihariko wari umujyanama we mu bya politiki ya societe civile, ivuga ko miliyoni 1.2 z'amadolari yakoreshejwe rero muri urwo rugendo. Bavuga yuko ibingiye bitari bikwiye, nk'uko rero kandi bivugwa ayo mafaranga ngo ntabwo yakoreshejwe mu kubyutsa rero ibikorwa by'intara cyangwa se gukemura ibibazo byihutirwa by'imibereho, ahubwo rero yakoreshejwe mu kugerageza kubona rero uruhushya rwo gusesa guverinoma y'intara iriho ndetse no gushyiraho ubuyobozi bushya bw'agateganyo, igikorwa bivugwa ko rero by'umwihariko kinyuranyijwe n'amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile by'umwihariko irahamagarira guverinoma y'intara gukorera by'umwihariko mu mucyo kandi igasaba ibisobanuro byumvikana ku bigendanye n'imikoreshereze yari amafaranga ya leta. Ubwo iyi nkuru kandi yasorwaga ngo guverineri w'agateganyo ntiyabonetse ngo agirere icyo atangaza ku birego ashinzwa na societe civile muri iyi ntara. Ni mu gihe intara nyinshi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikunze kugaragaramo icyo twakwita by'umwihariko ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda abitangazwa muri kano kanya. Nkuko kandi bikomeje kugenda bigaragara muri kano kanya, munyemerere nongere ni by'umwihariko nongere ngaruke ku ntambara ikomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Ukraine ikomeje kwiyamiriza igitero cy'ubugomerero cy'Uburusiya mu gihe rero ibiganiro byinjiye by'umwihariko mu munsi ugira wa kabiri. Ukraine iriyamiriza ibitero bishyashya by'Uburusiya rero mu ijoro ryakeye, nkuko bigaragara byahitanye umuntu umwe, abandi bagera kuri 23 barakomereka, mu gihe ibiganiro na Amerika rero byitezwe gusubira gutangira. Umushikiranganje wa Ukraine ajejwe imigenderanire nkuko bigaragara witwa Andriy avuga ko iki gitero cy'ubugome kitahitanye gusa abantu bacyo babo gusa, ariko kandi by'umwihariko cyagize ingaruka kuri ibi biganiro. Intumwa z'Uburusiya kandi za Ukraine ndetse n'iza Amerika zimaze iminsi zibonana mu gisagara ca Abu Dhabi, umugwa mukuru wa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu biganiro bya mbere rero by'inyabutatu kuva Crimea ubutegetsi bw'Uburusiya by'umwihariko batanguje intambara yeruye muri Ukraine guhera muri 2022. Isoko ryabwiye BBC ko rero hari intambwe zimaze guterwa, ariko kandi ku ikibazo nkuramutima by'umwihariko cy'ubutakana kikiri ingorabahizi. Mu gihe byitezwe ko kandi ibi biganiro by'inyabutatu i Abu Dhabi byinjira ku munsi ugira kabiri nk'uko bigaragara, uyu muyobozi avuga ko rero iki gitero cy'imburamutima mu ijoro ryakeye gisubiye rero kwerekana ko ikibanza cya Putin atari icyo mu nama y'amahoro, ahubwo kiri muri sentare idasanzwe. Mu cyumweru gishize kandi Perezida Donald Trump yavuze ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yemeye rero kwinjira mu mugambi wiwe yise Imana y'amahoro, nk'uko bigaragara Border of Press
Ishirahamwe kandi rirondera kurangiza intambara ku isi Putin ntarabyemeza. Uburusiya kandi ubu ngubu bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine bwose, harimo ibice by'akarere ka Donbas kari mu buseruko, aho leta y'Uburusiya ishaka ko kandi Ukraine irekura ibice bitari bike by'ubutaka ibyo Ukraine itemera. Nyuma y'umunsi wa mbere kandi w'ibiganiro nk'uko bigaragara, Rostman Umerova arongoye intumwa za Ukraine yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati inama yibanze n'ubundi kungene iyi ntambara y'Uburusiya yorangira, hamwe rero n'ukuntu byobandanya mu ntumbero yo gushika ku mahoro nyayo kandi amahoro arama. Trump ariko kandi aca ku biti rero ndetse no ku mabuye kugira ngo ashike rero ku masezerano y'amahoro muri Ukraine, ikintu yiyemeje by'umwihariko ataranashika no ku butegetsi, ariko kandi gushika ubu ngubu akaba ataragishika ko. Muri iyo ndwi kandi akava yavuze ko izi mpande zombi zoba rero ari ibijuju, ari nka hamwe rero by'umwihariko batakumvikana. Ukraine iritabira ibiganiro kandi kubera ishaka amahoro gusumba ibindi byose, ariko kandi kubera ikeneye ko Amerika itobivamwo. Mu mwaka uheze kandi yaranahakoreye ikigwa gikomeye cyane igihe Trump yahagarika akanya gato ibyo kuyiharira amakuru yigendereza n'imfashanyo ya gisirikare. Mu nama yariko rero ibera i Davos mu gihugu cy'Ubusuwisi, Perezida Vladimir Zelensky uyobora Ukraine yabonanye kandi na Trump, ubakaba avuga ko ikiyago yagiranye nawe cyari cyiza koko, akaba yiteze kuronswa izindi mfashanyo za gisirikare zigizwe n'uburyo bwo kwivuna ibitero byo mu kirere by'urutavanako by'Uburusiya. Kenshi akunze kugaragara by'umwihariko yijiriwe iyo avuye rero by'umwihariko mu mubonano na Perezida Trump, ariko ubu ngubu yagaragaye afise akanyamuneza kadasanzwe, ariko kandi agumana amakenga ku bishobora rero kuva muri ibi biganiro biriko birabera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Avuga ko ibi biganiro kandi ari intambwe nziza, ariko kandi akaba adashaka kwemeza ko hari igikomeye kizovamwo nk'uko bigaragara. Agira ati turifuza ko rero n'ubundi iyo dushikana aho rero twegerezwa amahoro. Zelensky akunze kuvuga ko rero begereje amahoro ku rugero rwa 90%, ariko 10% n'igice by'umwihariko kigumye rero gusumba byose, kandi gishobora gutuma rero Uburusiya bwanka umugambi w'amahoro byose biri mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cacu, byose bihagaze rero ku butaka. Iki ni ikibazo kitaratorerwa umuti, niko rero asigura mu kwerekana inzitizi ya mbere nini cyane avuga ko isigaye. Ubutegetsi bw'Uburusiya buvuga ko kandi ari nkamwe batoronka ibyo bifuza muri izi nzira z'ibiganiro, ko rero izobishika ko ku rubuga rw'intambara, nubwo rero gushika ubu ngubu isa niyananiwe nk'uko bigaragara. Abanyepolitike barakunze kuvuga ko by'umwihariko iby'imirongo itukura, ariko kandi kuri iki gihugu by'umwihariko ku kibazo cya Donbas, uno murongo utukura uciwe n'amaraso y'ingabo zimaze rero kuhapfira kuyirwanira nk'uko bigaragara. Iyi ntambara imaze igihe kinini cyane ivuzwa ndetse ikomeje guhitana abatari bakeya, ariko kandi uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukomeje gushaka uburyo rero n'ubundi rwakomeza kunga ndetse no gufasha izi mpande zombi zihanganye, mu gihe intambara ikomeje kugenda ihindura isura. Mu kanya ndagaruka ku magambo yaje kugenda atangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa. Mwese mbifurije kugira